Hajat namyaro atandikira ekiro cyaro kubugana habembezo bukama bwa Bunyoro na bwanyuma kakuru umukoro gwo kujaguza emyaka 8 na eyo bushobozi bisaka yakwasira umuntu kandi akacira umukoro gubira cyayi cya cyaro bija omuri muhororo town council KAGADI district. Kubanga fenna abazaalibwa ku mulembe gwa Agacencwire tuli bazzukulu bajjajja ate era tulina omubanja lwampaka ng'abazzukulu atukolerere atuwe ebyo nga bataata baffe be yabawa. Dennis Namara orukujokera Uganda mu ishingiro rya East Africa asimira abengereza y'obumwe ahabokunda NRM hamwe na Purezidenti Museveni hotiroho no korana mano kureba ngo baba bagega obusobozi wenda kusima hamunene nywena habogora ng'abantu benyikirize bantu bakora n'amani kandi bantu abamenyere business abantu bakoresa amani gabo kusobora kwebesaho obushobozi bisaka asimira Purezidenti Museveni habokutaho businge kandi babasize korame byentunguka hamwe no bwebembeza burungi obaretire bagiro bugabe kuramya nko kubaro kwenda kiraho muno niyongera kusima omuntu mukuru muno omuyanga ya Uganda lino niwe omuyembezi omuyanga lino President Kaguta Museveni iko abakizo bomu tumusima bwaki hamwe n'abanywanyi bayitubona abanyarwanda. President Museveni okurabira mu Office of the National Chairman ahireye bukwato kwera haby'imikono n'obuhinji ebiromefuka ebiharani ebomba eranda nebindi okutungura ebyo buhinji hamwe n'emyongo etari emwe n'emwe okwegata n'okukola n'okuteeka ekintu kyonna mu nsawo yo n'okubeera nti owa famire yo ekyokulya kikakatibwako gwe tutayina obusiire mu ihanga lino titusobora kuba hano buli mulala abantu tugenda engoye ekanzu ziri tuyitwaire tuli kurungi abajwaire engoye zaabona bali kulinda emisana y'abantu. Buri mwaka ebirabiri nabiri by'okwezi kwa kabiri abenyikiriza y'obumwe nibajaguza ekiro cy'obushobozi bisaka yakwasira ha muntu kandi akakira gasha kwa Thomas tumwebaze.